amani a tuiwan dala changa ron kalte ani tuna hian hozagiri dance riang namlam moi tak me khovel pum huwa pu a lar kan thlir hau dona tuna kan so me मोरा सिंह समुदाय के खूबसूरत मौशक शुरमानी नृत्य प्रदर्शन के बाद अब हम मंच पर देखने जा रहे हैं रियांग समुदाय द्वारा एक खूबसूरत सा उनका लोक नृत्य होजागिरी। Hello.
song ya ba tu ma so vậy mà ya ba tu ma so ta cười lệ u ho maya ta cười lệ u ho maya kormo pulo mano vậy mà kormo rija mano sam bala sam ya ba tu mano na ba tu mano dikha koile mai ra mai ya gajare mai ta mano gajare mai ta mano pai na gajare mai ta mano na sa yal ơi mai ơi na sa ba tu mai ơi sai de sông à ruồi xe phải mà ruồi xe na sa ya ơi mai ơi na sa ba tu mai ơi na sa ya ơi mai ơi ole con nai ya le ole con nai ya le kha jo ku me la phải mà sang ga ni pan ta thò mò xe này đê quậy mà này thò mò xe này đê na sò ya ơi mai ơi quậy mà na sò bà tu mai ơi say đê xe quậy mà say đê xe hắc sa tông phò nay tu ngoan nô quay rôm bà mà nó quậy mà biến ta mà nó na sa ya ơi mai ơi na sa ban tu mai ơi chẳng không cho em chỉ mà des bay so sani korai bole raja sani korai ang le nai rai ya le pui ma ang le nai rai ya le bole kom nai ya le pui ma ya con mano này de bono sa con mano này de aglo ti sab joma rano boke bode so ye se la ma ya le boi ma sai de se sawar se boi ma sai de se yal ơi mai ơi cor mo ya tu mai ơi cor mo ma tu mai ơi tole con nai ya le pai na tole con nai ya le tôi e kho te to si kho ro te tong lai pai kho pai ma ro te tong lai pai kho tôi e kho te to si kho ro te tong lai pai kho pai ma ro te tong lai pai kho ruồi xe pai ma ruồi xe rai nó de di ya le pai ma rai nó de di ya le rai ni bo sa se song le rai ni bo sa se surjo bosi maladora ria jati se sole duro jati se maya hinde to la maya tanto ni se maya sana ya le poima maya tasa lai de
bazai này đây na so yal ơi mai ơi na so ban tu mai ơi na so yal ơi mai ơi dire yaste kete paima dire yaste kete yana paima yana na so yal ơi mai ơi na so ban tu mai ơi say day sawar mai ơi sawar sata mai ơi tala si day takiri day sane de so se paima sane raja se na so yal ơi mai ơi mani saman pho paima mani saman pho nó tông sao bay ơi nó tông sao bay ơi na sao yal ơi mai ơi na sao ban tu mai ơi say say dire yaste se paina dire yaste kete na sao yal ơi mai ơi el garile kolba te yo kar tera na nai na paina kar tera na nai de na sao yal ơi mai ơi na sao ban tu mai ơi na sao yal ơi mai ơi say paima say yana paima yan baru tala si day takiri day mani saman tho paima mani saman tho nó tông sao bay yo paima nó tông sao bay yo sawar sata mayo paima sawar sata mayo gan baru tala de paima gan baru tala de say de se paima say de se paima sawar se na so yal ơi mai ơi na so ban tu mai ơi na so yal ơi mai ơi có lẽ con nai yale paima có lẽ con nai yale say de se paima sawar mai ơi hazaran ta kiwae masuk hazaran ta kiwae masuk naya se tong mai yale naya se tong mai yale na sa yal ơi mai ơi rai nó chẳng không chờ khi mà đến bay soko sane korai raza sane korai paima raza sane korai na so yal ơi mai ơi na so ban tu mai ơi paima này de cha sol mutu lai ne tôi paima mutu lai ne tôi se paima baile se na so yal ơi mai ơi na so ban tu mai ơi ole con nai yale na so yal ơi mai ơi aglo ti so cho ma rau okay bode soy ese la mayale paima soy ese la mayale rurase paima baile
Asa yal ơi mana phải na Asa yal ơi mai ơi Yana phải na Yana Say de se phải na Sawar Say de se Wala Say de se Con nai ya le phải mà con le con nai ya le mani so man pho phải mà mani so man pho cho tao nó colom sina phải mà cho tao nó colom sina asa ya ơi mai ơi ya le ya sam bala sam ya ba ma so phải mà ruồi se bale ruồi se ya con mà nó này đây ya con mà nó này đây Jangan ni samong tang lai pai ke Jangan ni jaga pai ma Jangan ni jaga pai na Dire yaste se pai ma Dire yaste se Asa yal oi mai oi Asa bandu mai oi Kaduma kai ma masinga Dari se pai de pai ma Dari se phải de Asa yal ơi mai ơi Bulka ta de Ôi son to Kali po phải titi nai Sông lên Baili po phải titi nai Asa yal ơi mai ơi Audience, can we once again give them a big round of applause? Thank you so much to the entire performers of this beautiful Hojagiri dance for your unique culture tapestry showcase. After witnessing this beautiful cultural heritage of Riyang community, now let's groove ourselves and welcome on the stage the Bizu performers of Chakma community. Ladies and gentlemen, after the grand success of last year's Promo Fest of 2024, where we have celebrated that festival across the Tripura in 4 destinations, including Dumbur, Jampui Hill, Nirmahal and Agartala. This year, the same Promo Fest has come up with a new name, that is the Unity Promo Fest, bringing new meaning and new purpose to this festival. And this year, the purpose of this festival is to bring all the people of Tripura in one stage, celebrating the unique culture tapestry of each tribe and representing as one in the world's landscape. So now, on the stage before you, beautiful culture traditions of Chakma community, the Biju dance.
Audience, can you once again give them a big round of applause? That was Mizo community with a beautiful and graceful dance performance. Tuna kan khir hau tak bizu dance kha chakma nam lam ania tuna khan mizo nam lam angin karon pwa karon tiswa ngai dam karon dile Ladies and gentlemen, last year when Promo Fest brought people together with music, colors and culture, it planted the spirit of unity in every heart. And today, carrying that same spirit forward as a newly named Unity Promo Fest, we proudly arrived at our fourth destination, Jompu Hill. The breathtaking Jompu Hill, after the serene celebrations at Tumbur's Narikal Kunj, the energetic gathering at Bilonia, and the soulful festivities at Udaipur, our journey now continues to the land of gentle mist and a vibrant crimson blossom that brighten these hills every winter. So ladies and gentlemen, till now, we were witnessing the cultural heritages of different tribal and ethnic groups on the stage. After that, now let's witness and let's move our steps with a musical concert, starting with the Khorang Musical Badal. Tôi bố sung ở đó phải đi sing Khorang musical bottle ni berkhak tiket tay kaisa resap mong belai ke kena to kai sing kenal ini apa ni bagai sing tay bisi deglai liya oro tahu kisi sa sound check kaisa nai sound check ni ya gulo no resap mong keng ire jang apa bagai angka kaya no jot no belai ke hatung khada ke nai tong nai 사전에 딱고 대부분 너를 저떠는 거예요 양어 전에 이제 아토카요 파이 아토카이나 바게 kaya bahay kano tini Jompu Hill belai ke night to play fourth destination tini tai abahay kano kung baksa pai manjo pai ka kawama tini tourism minister tai kung manjo pai ka Power Minister, kaya bahay kano Industry and Commerce ni Minister basung may manjo pika. Tay naute bugsong kawang mas ni special guest dignitaries sung may bakso pay sok pika. Sung borno hambay rito baya. Abahay kano borok sung subay tumabagay sung borno hambay. Taute busang abahay kano sing sini pandano tebo follow it lang na sekang it lang na sini Mizoram ni gabang ma band rock sumay bagsa paisok pajak kaham kaham rasa mangro norak na manay
abahai local band tai soloist rogo tongo sung baksa sung borni samaro no khana no baksa thanglai nei belai ke tong thoglai jak belai ke khatong khajang lai jak tini bang no sung sokpai tai abahai omahai kaisa naithok panda sung thaina ni manma bai Tripura tourism ni department no sung hambai recall paya angkha khayo thaini sal rogo tei bo kaham program organize khai nei tai sung awon sini shurimu je abahai sung kusum hamong ham tangi thangmana ni thun abono moito naragino thaini sal rogo tei bo katal program organize khai nei sung khawan naro So, ladies and gentlemen, before we begin our musical concert with the Khorang Musical Band, let me give you a short tour of till now all the performances and all the programs of our Unity Promo Fest. And this Unity Promo Fest was beautifully and successfully inaugurated at the very serene water of Dumbur Narikal Kunju, with the Bollywood fame Krishna Kali Shaha, the daughter of our Tripura. She performed there and more than 50,000 people were gathered in the 7th and 8th of the November, where the first event was held of our Unity Promo Fest 2025. After that, serene water body of Dumbur, we went straight to the beautiful city of Bilonia, where the Bollywood singer Palak Muchal has performed for all of us. And trust me guys, that was one of the best event till date of our Tripura, where in 2 days more than 60,000 people gathered, where all the people were energized, all the people were together to celebrate the unity, the culture of our Tripura. After Bilonia, Palak Muchal has performed. Gorong tei kham soi tei bak lai theyano tei gorong tei kham soi tei bak lai theyano o ayong yai ta tu budi tar ko tanani hoi hoi o ayong yai ta tu budi tar ko tanani tei gorong tei kham soi tei bak lai theyano tei gorong tei kham soi tei bak lai theyano o ayong yai ta tu budi tar ko tanani o ayong yai ta tu budi tar ko tanani hoi hoi hiya hoi hiya hoi hiya hoi hiya
फायदे दादायै मोसाखिरिओ दादायै उलो दं फायदे दादायै मोसाखिरिओ दादायै उलो दं फायदे दादायै मोसाखिरिओ दादायै उलो दं फायदे दादायै बेतरा दाउसा दादायै बेतरा दाउसा दै गरं गरं दै खामसै दैया बाखोलाय थैयानो दै गरं गरं दै खामसै दैया बाखोलाय थैयानो अ आययै दा गोबोदि तार खनानानै अ आययै दा गोबोदि तार खनानानै अ आययै दा गोबोदि तार खनानानै है है अ आययै दा गोबोदि तार खनानानै अ आययै दा गोबोदि तार खनानानै अ आययै दा गोबोदि तार खनानानै या Balik hambai, sino kini kathar, sino tourism department ni, Sara Tripura, sino tourism festival ni tongo, sino tamuna narikol kus bagana bangjak, sino ro tinio jampi hilo bang ni tongo, tai sino rudra sagar bang nai, Sara Tripura wo, Zara samne musunai hamjang nai no, Zara protiba ushoganang, sino hukum hamjang nai no. Sarena sumui song preng dangdur kemawai tongka amna toisa kathang kai romui narnan bagaiseng oh ha tai nokha jara toi dokhol khlainai sengro samne rongka star athugri hambai tai tangsa Tai sarap saka sini borong ganang sini chief minister tai sini mantri rok phainai norok tai ganar gindir guri tong nerok charorok serok tongo norok phai asok phaidi jotono naithathok tai khumtrang hai sino Tripura jana sang peace shanti nai nai asai February karoi thai February karoi khana tamonai saimia ai teo langta Jaiteo langta, karena ikat tabung saya menhera, seng, asai furu hangkai, kaboy, asai pewa kaboy, thei furu hangklai, jatuh jaga ni borona kabri kalang nai, Jai Ma Tripureshwari ke, Jai Ma Durga ke, Jai Ma Jisu ke. 1, 2, 3, go! Yaha! Raha! Satanai kusamale belai batala, kormolele thunu dekha goya masala. Satanai kusamale belai batala, kormolele thunu dekha goya masala. Mahantei maya, ya bangni nong thana boya. Mahantei maya, ya bangni nong thana boya.
A little wait for some more time, people. After that, we will be witnessing a full power-packed performances on the stage. Today, with us for this second day event of Jampui Hill, the fourth destination of Unity Promo Fest, we will be immersing ourselves with a power-packed performance of a solo artist, Shyampuy Ralte. We will be also witnessing a power-packed performance of Mary Dongi, a pop music and dance performance with her dance crew. After that, the main attraction of this entire event, Lilac and Jax. We are with new purpose, with new meaning with this Unity Promo Fest, to bring all of the people of Tripura together in one platform as a bridge to the world's landscape. So this time, we will need more support, more energy from all of you. খুব সুন্দর একটি জনজাতি সংস্কৃতির একটি অপূর্ব নাচ আমরা এই পর্বে উপভোগ করলাম প্রত্যেকেই। নাচটি পরিবেশন করলো গৌরাঙ্গ সেবা আশ্রম। গড়িয়া ডান্সের প্রত্যেকটা শিল্পীদের আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের এই অসাধারণ উপস্থাপনের জন্য। তো চলুন এবারের এই মঞ্চে আপনাদের প্রত্যেকে নিয়ে যাব নৃত্যের অঙ্গনে। কথাই বলে যে চিত্তমম বিকশিত হোক নৃত্যের তালে তালে। এই পর্বে মঞ্চে সমবেত থিম ডান্স পরিবেশন করতে মঞ্চে আসছে নৃত্যরাজ ডান্স একাডেমি, যারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পুতনাবধ এই পর্বে নৃত্যের আকারে পরিবেশন করবে।
নৃত্যরাজ ডান্স একাডেমি, যারা শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যরাজ ডান্স একাডেমি, যারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পুতনাবধ এই পর্বে নৃত্যের আকারে পরিবেশন করবে। Thank you. Thanks so much, Balaham bhai, especially tourism department, যিনি স্টেট গভর্নমেন্টের বেলাহাম ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, এত সুন্দর একটা আয়োজন করেছেন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুন্দর বাতাবরণ করেছেন। তো আমি চাইবো আমাদের শ্রীমন্ত্রীর জন্য একটা জোরদার করদল। কাম অন এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ। হেকে একটা বুক ডুয়েট সং সাবনাই duet song ni bagai ang rina thangi tongo khoroksa bukuk belaikno kaham rchabo mia perform khai thangjak botai keboya haino hai ang koinai nor jotor kisa palkhai bono lam songnang thon Miss Sulekha Deborma, ang koinai Sulekha no ano chuman bagai। अभी मैं जो गाना गाने जा रहा हूं ये बहुत सुंदर सा डांस सॉन्ग है, तो मैं चाहूंगा सभी आज एंजॉय करें, क्योंकि आज बहुत ही एंजॉय का दिन है और ये लास्ट डे है हम सब के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब एंजॉय करेंगे। हेलो सबको नमस्ते। Something, come on. Ting shama, ting shama, ting shama, tal ting shama, ting shama, ting shama, shal ting shama, ting shama, ting shama, tal ting shama, ting shama, ting shama। क्या हुआ? Jagmanini, talpi shama hai nai thomanini, talpi shama hai nai thomanini, talpi shama hai ham jagmanini, ob khanono, ob khanono, ob khanono ru shukha, kubu kubu, ob khanono ru shukha, kubu kubu। चलो सब मिलके कमा। क्या बात? Bukhani ojala mini baguino chalboru wachongo ane jaduno chalboru malaika ane jaduno oi guru wachongo ane jaduno mohke notanai hiya shakhan numbai mohke notanai hiya shakhan numbai ob khanono
Obkhanono ruir shukha kubui Obkhanono ruir shukha kubui baba Shikla btha udila chakha Hansano gyakeno Krishno nago Koborwa jao ha ha koborwa jao ha ha koborwa jao Obkhanono Thanks so much. Thank you. Bale ham bhai. আমি চাবি একটু ভোকালটা একটু বাড়িয়ে দিন মনিটরে কিছু শোনা যায় না हेलो 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 तो फिर से मैं आप सबके लिए फिर से डांस तो आप सब डांस करेंगे ना अरे यार क्या बात है ओके मैं फिर से आप लोग के लिए एक बड़ा सा डांस का सॉन्ग गाने वाला हूं ओके चलो Nai thokamani, hana yalet mu changmani, nai thokamani, kya bo bashona kare. Nai thokamani, hana jadu mu changmani, nai thokamani, kya bo bashona kare. Oh my darling, I love you. Do you love me? Kya bo bashona kare. Oh my darling, I love you. Do you love me? क्या वो बशोना करे? क्या बात है? फिर बुखा कमाओ शिरक बोया छचाओ हम जाकने कोथाय शावई कलंगो फिर बुखा कमाओ शिरक बोया छचाओ हम जाकने कोथाय शावई कलंगो Oh my darling, I love you. Do you love me? क्या वो बशोना करे? Oh my darling, I love you. Do you love me? क्या वो बशोना करे?
hamjakani haporokele ka no 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 be angbo hamjaka shakno khaboi tone maliya ni bagno hamjakani haporokele ka no 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 be angbo hamjaka shakno khaboi tone maliya ni bagno Naitamani, naitamani, anayalit mo changamani. Naitamani, naitamani, kabo bashona kere. Oh, naitamani, naitamani, anajadu mo changamani. Naitamani, naitamani, kabo bashona kere. Oh my darling, I love you. Do you love me? Kabo bashona kere. Oh my darling, I love you. Do you love me? Kabo bashona kere. Oh my darling, I love you. Do you love me? Kabo bashona kere. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Bala ham bhai. Okay, and last song. एक हिंदी गाना आप सब के लिए ओके चलो Come on everyone. जीने के है 4 दिन हो बाकी है बेकार दिन हो जीने के है 4 दिन हो बाकी है बेकार दिन हो जाए 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 एक बार जो जाए जापानी फिर ना आए हो जापानी फिर ना आए जापानी फिर ना आए जीने के 4 दिन हो बाकी है बेकार दिन हो जीने के 4 दिन हो बाकी है बेकार दिन हो जाए 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 एक बार जो जाए जापानी फिर ना आए हो जापानी फिर ना आए जापानी फिर ना आए पल पल का मजा ले ले जाने जा जो तू आज है कल फिर आए ना पल पल का मजा ले ले जाने जा जो तू
फिर ना आए, जमाने फिर ना आए। मेरे बारे में क्या है सोचती, दुश्मन ना समझ कर ले दोस्ती। तूफाने फिर ना आए, तूफाने फिर ना आए, ओहो तूफाने फिर ना आए, तूफाने फिर ना आए, ओ तूफाने फिर ना आए, तूफाने फिर ना आए। Thank you so much. Thank you. Love you to you all, everyone. Thank you. So people, did you enjoy this song? Only few people are saying yes. What about the other people? All of you, did you enjoy this song? Do you want to enjoy more? Well, seems like nobody wants to enjoy. And shall we just stop the performances? Audience, I want to know it from you. Do you want to enjoy more? Then, well, Hindi में भी बोला जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, isn't it? When you want something, you have to also give something, isn't it? So when all the performers are giving you so much powerful performances, then we want some energy from you. We want some support, a little bit support from you. So can we have that? আমরা যেটা হৃদয়ে ধারণ করে চলি এবং মনে মনে সেটা Hello. 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 Good night. Hello. Hello. Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello. Hello. Check. Hello. 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 Check. Hello. Hello. Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check.
hello, chick, chick. হ্যালো হ্যালো Chick, hello, hello, hello. নমস্কার Hello, hello, শুভ chick. সন্ধ্যা। Hello, hello, chick. Hello. को इस बेहद ही खूबसूरत एक प्रदर्शन हम सीधे चले जाएंगे हमारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट की ओर जहां पर अपने धमाकेदार एंड रॉक स्टार परफॉर्मेंस के साथ रेडी है हमारा मिरर बैंड एंड म्यूजिकल रेनबो बैंड। सो अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत है ऑन द स्टेज नतून कुरी डांस एकेडमी। আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ এই দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি শিল্পকলা যেমন ভিন্ন তেমনি থাকে ভিন্ন ভিন্ন। তো সেই দিক থেকে মাথায় নিয়ে এবারে চলুন একটি নিমাই সন্ন্যাস ছোট্ট পরিসরে নিমাই সন্ন্যাস থিম ডান্স আকারে এই পর্বে মঞ্চে এই নাচটি নিবেদন করতে রয়েছে নতুন করে ডান্স একাডেমির শিল্পীবৃন্দ। তো চলুন এবারে আমরা প্রত্যেকে মিলে তাদের এই নাচটি উপভোগ করি। আপনাদের প্রত্যেককে আবারও অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর আজকের এই 5th ইভেন্টে, যেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একদম নির্মহলের প্রাণকেন্দ্রের রাজঘাটের এই মঞ্চে। আজকে আমাদের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রয়েছে, আর অল্প একটু সময়ের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়ে যাবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত হয়ে যাবেন। আর অল্প একটু সময়ের মধ্যেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা পঞ্চায়েত এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় কিশোর বর্মন মহোদয় আরও ইতিমধ্যেই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দরা আমাদের মাঝে এসে পৌঁছে গিয়েছেন। তো চলুন আমরা আবারও আপনাদের প্রত্যেককে নিয়ে যাই নৃত্যের অঙ্গনে। তো এই পর্বে নাচ পরিবেশন করবে নতুন কুড়ি ডান্স একাডেমির শিল্পীবৃন্দ। আমরা যেটা হৃদয়ে প্রত্যেকে तो दर्शक Hãy
Zakata dao sai. He saya ko. Dewa shi sun nai nai ne. Yo saka. Para shikla nong le hin ba ji ga re. Oh, dao sai. Paran shikla ro. Phai be shi di. Balaro balo balo. 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 Gloria raza despera. Saba sabaya. Numunung baya. Saba sabaya. Numunung baya. Balaro balo balo. Balaro balo balo.
বাবা, তুই নাকি? তবু জানতে ইচ্ছে করে আমি যাতে শান্তি পাই। তুমি তা চাও না মা? তুই কি চাস নিমাই? আমি মুক্তি চাই মা, মুক্তি চাই। আমি সন্ন্যাস নিয়ে কৃষ্ণের সন্ধানে বৃন্দাবন যাব মা। আমি যে তার বিরহে আর থাকতে পারছি না মা। আমি যদি তাকে না পাই, এই দেহ রেখে কি লাভ মা?